Sara Jovanović official, znači koliko vidim ovdje će biti nova drama između mene i bake, what the fuck, nemoj bako ovo da gledaš kad te molim, brat. Znači kad te molim nemoj ovo da gledaš, zato što ti ocenjujem, kako da kažem, lepšu polovinu, koga ti voliš i tako dalje, what the fuck, voli, a ona ga ispaljuje, ne seri, brat. Mislim, on je voli, drugi je jebe, još je lako tebe denirao neko. I pozdrav svima, ovdje Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ćemo raditi ocenjivanje guza, znači to mi najviše tražite na kanalu, ali izgubio sam ideje za ocenjivanje guza, znači ne znam koja je više pevačica i youtuberke da uzimam, tako da sabijači moji, ako želite još nastavak ovoga, ocenjivat ću guze stranih youtuberki, brgo pišite dolu u komentarima neke strane youtuberke ili strane pevačice da ocenjujemo guzi i tako dalje. Ako vam se svidi ovaj klip i ovaj serijal, lajkujte obavezno, znači ne zaboravite da bacite jedan like, pogledajte biceps, vežba se aktivno, znači bacite jedan like, subscribeujte se na kanal i prošerite ako nije problem, tako da u ovom klipu ocenjujemo guze, priče po peti put, what the fuck, peti je ono desetine seri, vrate, brat Narčeza. Tako da sabijači, u ovom klipu, kao što sam rekao, ocenjujemo guze, ne seri, brat. Inače, samo da kažem, majice, ma nema veze, kupite na Ćira majice, Instagram profil, znači pozdravljat ću, to jest ubacit ću osobe koje kupe majice u klipu, tako da brzo kupite majice na Instagram profil Ćira majice, link je dole u opisu. Inače, pre klipa veliki pozdrav za ove osobe ovdje, bam, znači veliki pozdrav za te osobe koji su me zapratili na Instagramu. Ako ti želiš pozdrav u sljedećem klipu, zaprati me na Instagramu Cira_YT. Tako da, sabijači moji, spremio sam ovdje neke devojke kao što možete da vidite. Znači, prva za danas jeste Mija Borisavljević. Nisam mogao da nađem neku bolju sliku da ocenim guzu, zato što devojka neće da se eksponira tako javno, razumete, da izbacuje bulju, ovo ono. Tako da, sabijači, našao sam ovu sliku, mislim ono, može ovdje nešto da se oceni, tamo, vamo, ovo ono, ali nema veze, šalim se. Znači, guza ovdje možemo da kažemo da je dobra, a i da je loša. Znači, za ovu guzu ću da dam jednu osmicu, znači osmicu za ovu guzu, zato što ne vidim neki, kako da kažem, potencijal ovdje da dam jednu desetku ili devetku, znači čista osmica, zato što ne vidi se nešto, nije toliko da vas privuče tamo ovamo, ovo ono, tako da ono, sabijači, vi pišete dole u komentarima ocene, na primjer napišete ime i koju biste vi ocenu dali toj devojci. Znači, od mene jedna osmica za ovu ovdje girl. Tako da, Tamara Milutinović je druga devojka za danas. Znači, ovdje ne možemo da ocenimo guzu, ali imamo sreće zato što je ovdje jedno ogledalo, kao što vidite, i pomoću ogledala ćemo da ocenimo ovu guzu, brate. Znači, noge ovdje grme, znači struk kida, znači struk bukvalno kida, noge su onako tamo ovamo dobre, odlične su noge, grudi su i također dobre, ali guza, ja mislim da ovdje trebamo da damo sabijači jednu desetku. Za Tamaru Milutinović moramo jednu desetku da damo, znači čistu desetku da je grmi, razumete, sabijači. Znači, za Tamaru jedna desetka, čista desetka onako, znači vidimo butkice ovdje grme, nije nešto preterano puno debela, ovo ono, znači taman onako kako ja volim, a vi pišite u komentare kako vi volite, mislim ovo ono, razumete, sabijači moji. Treća devojka za danas jeste, verovali vi ili ne, Sara Jovanović official, znači koliko vidim ovdje će biti nova drama između mene i bake, what the fuck, nemoj bako ovo da gledaš kad te molim, brat. Znači kad te molim nemoj ovo da gledaš, zato što ti ocenjujem, kako da kažem, lepšu polovinu, koga ti voliš i tako dalje, what the fuck, voli, a ona ga ispaljuje, ne seri, brat. Mislim, on je voli, drugi je jebe, još je lako tebe denirao neko. Ne seri.
Znači ovdje imamo Saru i Jo, kao što vidite Guza, šta da kažem brate, Guza grmi brate, realno brate. Znači ovdje ćemo da damo jednu čistu 10-ku, pa dobro i nije mi nešto sad preterano bum bomba da puca brate. Ajmo malo da budemo stroži u ovom klipu. Ovdje sam dao 10-ku, meni se više sviđa Tamara, a ovdje nekako jeste da ima tu Guzu, ovo ono, ali ne vidi se nešto preterano puno da grmi, da puca. Razumete, ovdje se baš vidi Guza, a ovdje, brate, nekako ono. Tako da ću da dam jednu 9-ku, 100% će baka da se naljuti, ali, nema veze ako se baka naljuti na mene. Brate, šta da ti radim, izabrao si lošu devojku, ne serio, brate, hejtuj. Znači, jedna 9 kod mene, noge su ekstra, struke ekstra, ali, brate, ne vidi se ta oblina da grmi, razumete, da puca bulja. Tako da ono, čista 9-ka. Ovdje sam spremio još jednu sliku od Sare Jovanović, znači Sara Jo, Guza kao Guza, ne znam sada, dvoumim se između 10-ke i 9-ke, zato što malo je i dobro, malo je i loše. Nekako, kao da mi slika nešto ovdje ne valja, brate, nekako Guza kao da je opuštena, mekana onako, razumete sabljači, nije to zategnuto. Ali kada sam ovdje dao 9-ku, daću i ovdje čistu 9-ku. Onda imamo Goca Tržan. Znači Goca Tržan voli da se trza, what the fuck. Znači Goca Tržan, našao sam samo jednu ovu sliku, nema veze. Znači nije se devojka slikala, nije se žena slikala, razumete, da pokazuje bulju i tako dalje, ali našao sam jednu sliku. Ću da umrem. Znači sabijači, kao što vidite, ovdje ćemo da damo jednu 8-icu, nije mi nešto da me impresionira, da ne znam, da je boom, kao što sam rekao i malo čas, znači možemo da damo jednu 8-icu ovdje, 7-ica bi bilo baš malo, ali progledat ću malo kroz prste i daćemo jednu 8-icu. Onda na kraju, ovo vam je ono što vam pričam, znači ovo je ono što pričam. Pogledajte koliko je to zategnuto, pogledajte koliko je to tvrdo onako, kad vučite bulju, razumete da je tvrdo, to nije, brate, ono mas, znaš, ti vataš ono mas bude, mas. Ti je stegneš, ono se otopi dupe, brate, what the fuck, mislim, ono. Znači, Katarina Živković official, znači, Katarina, šta mi je s ove Katarine, samo Katarina neke dobe, what the fuck, mislim, ono. Znači, Katarina, pa možemo da joj damo ovdje jednu čistu 10-ku, struk joj je ekstra, noktići, kad ovo, mislim, nokti dobri. Znači, nokti su joj ekstra, da, neće, ocenjujem nokti, ocenjujem dupe, vrate, ocenjujem nokti, what the fuck. Znači, noge grme, struk grmi, grudi tu i tamo grme, ali Guza, brate, čista jedna 10-ka, razumete, evo idu moji vratili si iz Jagodine, what the fuck. Znači, Guza možemo da damo jednu čistu 10-ku, razumete sabijači, razumete. Znači, čista 10-ka za Katarinu Živković, tako da, ono, ništa sabijači, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte ga, ne zaboravite da stavite jedan like za podršku. Pišite dole u komentarima vaše mišljenje i vaše ocenjivanje kako bi vi ovo ocenili. Tako da, to bi bilo to, kupite majice na Ćira majice Instagram profil. Tako da, to bi bilo to, a mi se vidimo u sljedećem klipu. I post.